Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Evo, prije svega da vam poželim dobrodošlicu u novi video i novim članovima na kanal da poželim dobrodošlicu na kanal. Evo, kao što vidite, znači u radnom odijelu sam prljav, sam sav umazan, što znači evo da sam sad trenutno na poslu, na pauzi, znači evo koliko je, 6 sati je, pauza je. Ja jutros nisam uspio snimiti video iz tog nekog razloga, privatnih obaveza, pa tako da nastavimo malo kontinuitet i da evo na brzaka da vam snimim i jedan video, u stvari da vam odgovorim na jedno pitanje koje mi se često ponavljalo u zadnje vrijeme i kroz komentare i kroz privatne poruke. Šta ja mislim o tome, znači o trenutnom stanju tu u Sloveniji i generalno da li je pravo vrijeme znači za dolazak, i bilo je ljudi koji su me pitali šta ja mislim i za opciju odlaska iz Slovenije, pošto znamo znači i u Sloveniji i u čitavom svijetu možemo generalno reći da stanje nije baš nekako, da nije idealno, da ono, ajde, može se, ali nije to to. Ja mislim da se slažete. Vi meni pišite u komentare vaše mišljenje, jer puno mi znači vaše mišljenje na ovu temu, a i ujedno ćemo i razjasniti nekim ljudima nedoumice. Tako da, evo, prvo ću krenuti od ovog, da li je pravo vrijeme za dolazak tu u Sloveniju. Trenutno ja mislim ne samo u Sloveniju, ne ograničavam se samo na Sloveniju, već trenutno mislim globalno, znači za čitav, eto recimo za čitav svijet, možda ne sve zemlje svijeta, ali što se tiče ovih naših atraktivnih zemalja, znači gdje naši ljudi najčešće migriraju, to je Slovenija, Njemačka, Irska i tako. Ja mislim da je tu najveći broj naših ljudi. Ja mislim trenutno, baš što se tiče Slovenije, tako znam neke detalje i upućen sam u to. Samo da napomenem prije nego što krenem, ovo je samo moje mišljenje. Znači samo moje mišljenje, niti koga nagovaram, niti koga odgovaram. Moje mišljenje je znači da trenutno nije baš idealno stanje, pogotovo tu, bar tu sam ja u Sloveniji, vidim kako je stanje, a i vidim šta ljudi pričaju, na primjer i za Njemačku. Nije idealno stanje i ja mislim da trenutno nije baš pravo neko vrijeme za dolazak. Iz kojeg razloga? Iz razloga toga, znači te inflacije, jer još uvijek su znači cijene svega nestabilne, variraju, čas padaju, čas se dižu, znači cijene stanova su abnormalno skupe i sama činjenica da neko ako dolazi tu i ako kreće od nule, mislim kreće od nule, kreće svoj život, znači faktički od nule, od početka, za prvo snalaženje ili za prvu ruku mu treba malo veća svota novca. Dobro, sad reći na primjer 1000 eura je veća svota novca, ali u današnje vrijeme za većinu ljudi je 1000 eura puno. Znate na šta mislim. Moje onako neko iskreno mišljenje je znači da je teška ta situacija, iako imate već neki posao, konkretno govorim znači za Srbiju, Bosnu, Makedoniju, ako imate već neki posao onako siguran, sa nekom solidnom platom, znači šta smatram solidnu platu za dole naše područje, to je nekih recimo oko 600 eura, 500 do 600 eura. Ako imate znači svoj smještaj i platu dole nekih 500-600 eura, još ako radite dvoje, ja mislim da trenutno ne trebate razmišljati u tom smjeru, bar što se tiče Slovenije, da krenete put Slovenije raditi.
jer znate i sami, znači kad dođete, pričao sam to u dosta prošlih videa, kad dođete tu, vi malo ko će krenuti sad od neke solidne plate tu, većinom se kreće ovdje od minimalca ili malo preko minimalca, što nije bio slučaj u prošlim godinama. Sad je to sve više i više izraženo. Da bi snašli se negdje imali za spavanje, znači da iznajmite neki stan, treba vam depozit, znači ili ta varščina što se ovdje kaže, treba u visini, znači 1, 2 ili 3 kirije. A kirije nisu male, znači eto recimo da se za neku garsonjeru, eto recimo u nekom, šta ja znam, oko 300 do 400 eura, znači vi morate imati 1200-1300 eura samo da bi ušli u stan. Jest, za početak je dovoljna i soba, znači koja košta nekih, ajde recimo oko 200 do 300 eura, ima i skupljih, ima i malo i jeftinijih, ali znači za sobe još uvijek ne traže svi depozite, neki traže, neki ne traže, ali za stanove generalno u 99% slučajeva traže depozite. Znači, eto, za početak možete se snaći sa nekom sobom, eto recimo neki prosjek je 250 eura, u većim gradovima, znači Ljubljana i to je još i skuplje. Trebate za hranu izdvojiti nekih 300 eura, trebate za te neke osnovne potrepštine, telefon, šta ja znam, gorivo ili karta za autobus ili nešto, trebate znači do prve plate, bar po mom nekom mišljenju, bar imati u džepu minimalno 1000 eura da bi se snašli, jer niko ne dolazi na gotovo. Znači, dobro, prednost je ta što, na primjer, ako idete preko posrednika, on će vam, iako vam on obezbjeđuje smještaj, to je već sad neka druga priča i neka druga stvar. Trenutno, ja po mom nekom mišljenju, trenutno smatram bar da tu u Sloveniji nisu dovoljno usklađene plate sa inflacijom, jer još uvijek se tu traži neko najbolje rješenje i još uvijek se gleda kako i šta. Mi koji smo došli, eto, znači ja sam došao konkretno 2016. godine, mi koji smo došli tad, mi smo se već nekako snašli, stali smo koliko toliko na noge, živimo, radimo, ušli smo u taj sistem i mi se sad faktički borimo sa ovim kao i svaki ostali državljanin ili građanin Republike Slovenije. I tako da nema tu neke puno filozofije, znači i ta pitanja koja ste mi postavili, pa zašto, na primjer kad sam komunicirao s vama kroz poruke i kad sam izrazio ovo svoje mišljenje, dosta vas je bilo kao, znaš, pa zašto se vi ne vratite i to. Kažem, ja sam došao 2016. godine, imate iz mojih prošlih videa gdje sam vam pričao, znači došao sam sa 250 eura u džepu, garsonjeru sam plaćao 130 eura i uspio sam pregurati, znači preživjeti sa ostatkom do te prve plate. Bilo je teško, nije ni tada bilo lako, ali na primjer, uzet ćemo primjer te 2016. godine, kad sam ja došao, mogao sam zaraditi platu tu negdje oko 950 do 1000 eura, a plaćao sam garsonjer 130 eura. A sad, znači, u ovoj situaciji, ta ista garsonjera košta 400 eura, hrana košta do, recimo, i 50% skuplje, 40 do 50% skuplje, a plate, ajde može se reći da su rasle možda za nekih, eto recimo 350 eura.
Sad druga stvar je, znači to nije sad ono što ja zarađujem u svakom slučaju, ali hoću vam samo dati primjer. I kao što ste vidjeli, znači ja sad živim u dosta većem stanu, plaćam ga dosta više i tako da sad to nije neko pravo stanje moga primjera, znači što se tiče visine plate i to, ali hoću vam reći znači da što se tiče globalnog poskupljenja i prosječnog rasta plate, da to nije dobro usklađeno. I ne znam šta bi vam još više rekao na ovu temu, znači osim toga da prije nego što se odlučite za sam dolazak tu, baš što se tiče Slovenije, dobro razmislite. Jer nije jednostavno, nije lako, proces prilagođavanja, proces nalaženja, vrlo komplikovan i vrlo težak, pogotovo ako dolazite sami i ako nikoga ne poznajete tu, kao što je bio moj primjer te davne 2016. godine kad su bili dosta lakša vremena. Bar je tako moje mišljenje. Vi napišite svoje mišljenje, poštujem svačije mišljenje, cijenim svačije mišljenje i kažem, ne zamjeram nikome ko šta napiše. Tako da prosudite sami, procijenite sami, imate dosta i drugačijih mišljenja, pogotovo ovdje na YouTube-u, na društvenim mrežama, pa poslušajte i različita mišljenja i različite stavove, ali glavni stav o vašoj odluci je vaša odluka sama. Znači, ne dozvolite niko da vam nameće svoje mišljenje, ono što odlučite sami, tako i napravite. Tako da, eto, to bi bilo to od ovog videa. Vama hvala na gledanju, nastavljamo sutra sa novom temom, novim videima, pa onda se vidimo i čujemo sutra. A vi stavite jedan like, zapratite kanal ako još niste i šta da vam kažem, lijep pozdrav svima, ćao!